ni kuri TFZ Rwanda. Ubu tugiye kureba igice cya gatatu. Muri igice cya gatatu rero tugiye kwiga uburyo ushobora gukora subnetting. Subnetting ni iki? Subnetting ni uburyo bwo gufata IP nini. Ubu tugiye kurebera kuri IP class A, niyo tugiye gutangiraho. Mu bindi bice tuzareba IP class B na C. Noneho iyo IP ukayicamo uduce dutoya kugira ngo baje kudukoresha bitewe na devices ushaka gukoresha kuri network. Ibyo ngibyo narabisobanuye mu bice bibiri bibanza no muri lab twakoze muri video iheruka. So ubu tugiye kureba rero ni gute nk'ubu bakaguha IP address ukamenya iyi IP address iri ku yihe subnet. Nicyo subnetting idufasha. Noneho purpose ya subnetting mu magambo makeya yo idufasha kugabanya big networks into small networks. Network ya class IP ya class A ifite IP nyinshi cyane. So subnetting kidufasha nugu subnettinga iyo big IP into small subnets mu network dutoya. Network ntoya ni ukuvuga ngo ukoresha devices nkeya izindi ntizipfu busa. So ubu tugiye kurebera hamwe kwanza uburyo ugira gute usubnettinga classful IP address. Noneho hari n'ubundi buryo none tuzareba nyuma yo kureba ukuntu ushaka subnettinga class A, B na C. None tuzareba ubundi buryo noneho bugezweho gukora subnet buri classless. Ubu titaye ngo iyi ni class A cyangwa iyi ni class B cyangwa iyi ni class C. Iyo ishobora gufata na class A ukayikoresha na class B kandi ari class A nkuko ariko itari iri classless. Classful murabizi ko IP class A zifite ama IP miliyoni 10 zirenga. IP class B ifite IP 665 birenga. Na classic agira 255. So nukuvuga ngo hari ubundi buryo rero buri classless. Izo ni classful. Ziri classful kubera ko ni class ntushaka kuyikoresha mu bundi buryo kubera ko ari iri classful nyine. Ariko hari ubundi buryo gukora subnetting butitaye kuri classful IP address. Ari bwo buryo bwa classless. Ntago yitaye kuba uri muri class A cyangwa IP iri muri class B cyangwa iri muri class C. Ntago yitaye kumenya ibyo ngibyo. Iyo icyo ikora bashaka kuguha IP class A ukayikoresha nka class B. Ukoresheje ubwo buryo bundi tuzareba nyuma y'izi subnetting ya classes IP ziri classful. So reka turebere class A subnetting kuntu. Subnetting kindi kintu gikomeye idufasha ni ukumenya ngo iyi IP ufite iri mu yihe subnet. Ibyo ngibyo ni ingenzi cyane kubimenya kubera ko iyo devices ebyiri ziri muri different subnets ntabwo ushaka communicating. Kugira ngo communicating hakenerwa iyindi device yitwa router kugira ngo ibashe guhuza two different subnets cyangwa subnets ebyiri zitandukanye devices ziri kuri subnet ebyiri zitandukanye zibashe communicating. So uhawe IP address ugomba kumenya ngo iyi IP ifite iri ku yihe subnet. Nicyo subnetting idufasha rero. Subnet idufasha kumenya ngo this IP I have now it is allocated on this subnet cyangwa se these devices ngomba kuzishira on this subnet kugira ngo zibashe gucommunicating. So to split iyo subnet nicyo subnetting idufasha. Ariyo busobanuro. Subnetting niki ni process ukora ufata network yawe ukayicamo uduce duto twa network ariko bwitwa subnet. Urugero hano ndafata class A subnet IP subnet. Urugero ndafata 10.0.0.0/8. Iyi /8 akabago 8 twarabisobanuye muri IP muri video icyo kuri IPv4 muri video muri mu gice cya mbere.
ubu buryo bwanditse gutya, ubu buryo bwanditse uko, ubu buryo bwanditse gutya nicyo kimwe no kubyandika gutya. Ibi ngibi wawe utarabisobanukirwa ubwo birasaba kureba igice cya mbere. So noneho hari ubundi buryo, reka turebe hano. Hari ubundi buryo rero bwo kugira ngo ubashe kumenya subnetting, kugira ngo ubashe gusobanukirwa subnetting, ugomba kuba uzi iyi mibare uko ari 8 iyi. Reka nze mbisobanure gatoya mu magambo arambuye. Urabona ko dufite 1, 2, 4, 8, 16, 32, 32, 64 n'ijana na 28. Ibi bintu byose uko tubireba uko nguko, iyi mibare uko tuyireba uko nguko ari 8, muribuka neza yuko nababwiye ko IP address iba ifite 4 octets. Iyo 4 octet ikaba igizwe na 32 bits, means uyu mubare umwe ufite 8 bits. Sinzi niba mubyibuka neza. Ibyo bintu niba mutabyibuka neza ni ugusubira kuri video y'igice cya mbere cya IP address. Ni ukuvuga rero iyi mibare uko muyibona ari 8, uyifate ko ari ka octet kamwe. Ufate ko muribuka ko nigeze kuvuga ati wenda ni reka nsubire inyuma gato. Urabona iyi ni octet 1, octet 2, octet 3, octet 4. Sibyo? Noneho ni ukuvuga ngo hano muri 10, muri iyi 0, muri iyi 0 no muri iyi 0, ibi ngibi nshobora kubyandika nanone mbikonvatinze muri binary, cyangwa se kugira ngo mubirebe neza, iyi 10 turayifite hano ni muri decimal. Ikindi mugomba kumenya decimal conversion ya decimal to binary kugira ngo mbashe gusobanukirwa bino bintu. Kuko mvuze ngo iyi ngiyi 10, reka mfate gutya, mvuze ngo iyi 10 ingana na 0, 0, 0, 0, iyi ni kanga, iyi ni 128. Ko iraba ari 128, iyi iraba ari 64, iyi iraba ari 32, iyi iraba ari 16. Ubwo iyi ngiyi iri muri binary, ni muri binary hano. Noneho ibi bikaba muri decimal. So urumva ko kugira ngo ubashe gukonvatinga this 10 into decimal, this 10 iri muri decimal into binary, you have to ugomba gusobanukirwa kwanza binary. Reka dukomeze. Then kugira ngo tubone 10, reka nkomeze, this is 8, aha ngaha right haba 4, hano right haba 2, hano right haba 1. Noneho kugira ngo tubone 10, kugira ngo tubone 10, turafata 8 plus 2. Sibyo se? Nidufata 8 plus 2 turabona 10. Nufata 8 ugateranyaho 2 urabona urabona 10, right? Urabona 10. Ni ukuvuga ngo ndetse dufata 8 turabona hano 10. Sibyo? Which is this 10. Ni 10 n'ubundi. Twafashe uyu 8 tugira rimwe muri binary, dufata ni 2 tuyigira rimwe muri binary, ibindi bigora amazero. Ni ukuvuga ngo ni 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ibi bingana na 10. Ibi bingana na 10. None numara kubara ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nizo za 8 bits zigize 1 octet. None ni 0 muri binary na ma 08, ni 0 muri 08, ni 08. Ndakeka ibyo bintu bisobanutse. Reka dukomeze. Noneho iyi ubifate nkaho iyi
128 ingana gutya muri binary, iyi 64 ingana gutya muri binary kugeza hano hasi. Okay, noneho uru rugero twihaye hano rwa 10.0.0.0/8 cyangwa se 10.0.0.255.0.0.0 bingana n'ibi 10.0.0.0 muri binary 10 murabyibuka ko ari 00001010 ingana na iyi ngiyi muri binary, iyi 0 ikangana n'iyi 0 muri binary, iyi 0 izi 0 umunani zikangana n'izi, izi ni ziri muri binary, ziri muri decimal. Tugafata na ya subnet mask 255.0.0.0 ikangana na 11111 kuko ufashe iyi mibare yose ukayiteranya. Nufata iyi mibare yose ukayiteranya iraza guhwana na 255, iraza guhwana na 255. So iyi 255 naho tuyihinduye muri binary nuko iyi mibare yose iri bingana na rimwe. Ndakeka nabyo bisobanura 0 nazo nuko nguko zimeze muri binary. Iyi 0 imwe muri binary nizi, iyi 0 imwe muri binary nizi, muri 0 imwe muri binary nizi ngizi. No kuvuga ngo utarasobanukirwa binary nanone hari video isobanura ukuntu ushaka kuva muri binary ujya muri decimal cyangwa decimal ujya muri binary. Nawe usubire urebe noneho iyo video niba utarabisobanukirwa neza. So muri video mu bice bibiri bishize nsobanura IP address naravuze ngo IP igira network portion ikagira na host portion. So mufate iyi mibare y'umutuku ko ariyo host portion, no kuvuga ngo nizo IP zishobora kuba assigned kuri network device iyo ari yo yose yaba iri connected kuri 10.0.0.0/8. Nabyo birasobanutse. Iyi ni network portion, iyo ntihinduka. Iyi ni host portion, nayo yo irahinduka. So ni gute rero bashaka subnet? Ni gute umenya ngo iyi IP iri kuyihe subnet? Ese iyi subnet first network first usable address y'iyi subnet ni iyihe? IP ya mbere ni ukuvuga ngo hari subnet ubwayo. Subnet ubwayo ni 10.0.0.0. Iyo ni subnet, that is subnet. Noneho iyo subnet iba ifite IP ushobora guha devices. Murabyibuka neza mvuga formule yo kugira ngo tubashe kubona network na hosts. Muribuka ko network ari 2 to the power of any number. Ni 2 to the power of a number. Noneho ya host ni 2 to the power of number minus 2. So izo minus 2 rero igaragaza subnet na broadcast. Iyo minus 2 iyo uvuze ngo minus 2 iba ari minus 2 addresses, sibyo? Iyo minus 2 addresses, one address ni host ni subnet, second address ni broadcast. Means izi ukora minus 2 ntago ziri usable, ntago ushaka kuzi assigninga, ntago ushaka kuziha device ngo bikunde. Zigomba kuba ari subnet na broadcast address. Broadcast address igaragaza the last address, igaragaza the last multicast address ya IP. Ibyo bya multicast ni tuzabivuga mu kindi gihe. Reka tubanze dusobanukirwe ko broadcast address utashaka kuyiha device ngo ikoreshwe kuri ibi connected ngo kuri subnet ufite, ntago bishoboka. Iyo subnet nayo ntishoboka. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kugira subnet ugomba kumenya ese muri subnet noneho IP ya mbere nshobora guha device ni iyi. Ndaho turoza kubireba. Noneho turebe na IP address ya nyuma, ni turoza kureba IP ya mbere, turebe na IP ya nyuma ushobora guha device ni iyi. Ni ubuhe buryo rero ubimenya? Twagiye subnet ni ubuhe buryo kwanza ubona subnet? Uko ubasha
uko bashaka subnet ufata the host portion. Host portion ni ukuvuga ngo ni gute kwanza uzamenya host portion. Uragusubira kuri video igice cya mbere n'icya kabiri cya subnet, uramenya uburyo babona portion, network host portion na network portion. Ariko iyo umaze kumenya host portion, urugero muri no subnet, muri subnet dufite iyi subnet host portion ni host portion ni imibare iri mu mutuku, niyo host portion. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo ubashe kubona subnet, ufata the host portion ya subnet ufite ugahindura amazeru muri binary. Means kugira ngo umenye impamvu turi gushyira muri binary, nuko impamvu bigomba kujya muri binary nuko bashobora kuguha network iri classless. Nzasobanura network iri classless gute, ariko hano ndaza kubisobanura neza. Ni ukuvuga ngo ndaza kubisobanura hano muri no video. Ni ukuvuga ngo ufata subnet ufite host portion yose ukayihindura amazeru ariko muri binary. Hano iri ni mu mazeru muri decimal ariko uyihindura zeru muri binary. Hano ndaza kubabwira impamvu igomba guhinduka muri binary. Uko ni ukugira ngo tubone iki, tubone subnet. Noneho reka tubone na first usable address. Noneho iyo umaze kubona subnet ushobora kubona noneho ni iyihe IP ya mbere ushobora guhereza any network device I'm going to connect to my network. Ukora gute rero? Nayo ni ufata uko bashaka first usable address, ufata host portion y'iyo subnet. Ni ukuvuga ngo ufata host portion ni aha guhera hano kuri ano mazeru y'umutuku yose ukayahindura network portion ya subnet ufite. Noneho ufata the host portion ya subnet ufite yose ukayihindura amazeru muri binary, usibye umubare wa nyuma wo uwuhindura rimwe. Iki nicyo ndi gusobanura hano. Ufata network portion yose ukayihindura amazeru usibye umubare wa nyuma wo uwuhindura rimwe. Ni rimwe ni binary. 1 muri binary ingana na 1 muri decimal. So ni ukuvuga ngo network ya mbere bari iyi ngiyi. Muribuka ko subnet ari ni kimwe n'ibi ariko hano ni zeru. Twagiye ni gute ubona last usable IP address ya subnet ya ufite. Uko bashaka last usable address, ufata host portion ya subnet ufite yose ukayihindura rimwe muri binary, usibye umubare wa nyuma wo uwihindura zeru. Nibyo bintu, ufata host portion yose ukayihindura za rimwe, umubare wa nyuma wose ukawuhindura zeru. Ibi bintu byose bifashwa bikonvertinga muri decimal, biraguha IP address. Ni nayo IP ya nyuma ushobora guha address yawe. Ni ukuvuga guhera hano kuri 10.0.0.0 hano ushobora gushiramo izi IP zose, ariko kugera hano ukamainasinga 1. Iyi -1 nizo za -2. Hano iyi 1 ibura, iyi 1 hano ukoze +1 urumva ko nayo yahita iba 255 kugera hano. Ariko iyi +1 rero niyo ihita iba iki, broadcast address. Hano ni 54 +1 55. This is the broadcast address. Nuko uko bashaka broadcast address, ufata network portion yawe yose ukazihindura rimwe muri binaries. Noneho iyi ngiyi kigufasha n'iki rero, niyo iyi subnet izajya ikora iki, broadcastingiraho. Ibyo tuzabisobanura mu gihe nyuma. Noneho sasa ni ukuvuga ngo IP address rero iri kuri no subnet. Host ya mbere ni iyi, host ya nyuma ni iyi, na broadcast address ya subnet ni iyi ngiyi. Arizo izi ngizi nanone mu magambo make.
iki. So icyo bino byagufasha rero ni iki, ni ukuvuga ngo nk'ubu baguhaye wenda IP ya 10 sibyo dot wenda bakaguha 55 sibyo dot 100 sibyo dot wenda 10 sibyo slash slash nikorenza 8. Iyi ngiyi wamenya iri kuyihe subnet. Kubera iki? Kubera ko uko biri kose iyi IP ubona hano iri kuri no subnet. Why? Kubera ko umubare tutakoraho ni uyu wonyine, iyindi mibare yose irahindukirira muri iyi ngiyi. Kuko urebye neza muri 255 harimo 55, muri 255 harimo 100, muri 254 harimo 10. Ni ukuvuga ngo uko biri kose iyi IP address irimo ahangaha. Nicyo subnetting IP bidufasha kumenya ati iyi IP mfite iri allocated mu yihe IP address. So nicyo subnetting idufasha. Hano biroroshye kubibona, hano biroroshye kubimenya. Kubera iki? Kubera ko iri classful. Ni ukuvuga ngo hano nta kindi kintu cyahatari, ni ukumenya gusa ko ino IP ari /8. Nicyo kibyoroshya, ni ukubera ko ari classful. Ariko hari igihe ntabwo turabigeraho, ariko hari igihe uzabona bakubwira ati ni class ni /6. Iyi nibitangira kuba /6 rero niho akazi ubundi ka subnetting kazaba gatangiye neza. Kubera iki? Kubera ko izaba itakiri classful. Tuzi ko class A ari /8, class B ari /16, tukaba tuzona class C ari /24. Ariko how about baguhaye /14? Biba bitangiye gukorogana rero. Niho akazi ka subnetting kaba gatangiye. Kuko iyo baguhaye /16 uhita umenya ko subnet mask ari 255 .0.0. Ibi biroroshye guhita umenya, ariko baguhaye wenda 17, urabona /17 hari ukuntu iza gukatiramo hano hagati, ntabwo biza kugera muri 255. So akazi rero kazaba gatangiye ka subnetting. Aho ngaho niyo subnetting nicyo yaje kumara ubundi. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bya classful just uhita ubimenya, urabireba ugahita ubimenya. Nk'ubu ngubu mvuze wenda 10.250.1. Ni ukuvuga ngo iyi IP ntabwo igoye kumenya kuri inclusive mahanga, ntabwo bigoye kubimenya. Yo uhita ubimenya ko n'ubundi iyi IP irimo hano. Sorry gato. N'ubundi tumenya ko iyi IP irimo, bitubimenya ko iyo IP irimo hano. Kubera iki? Iyi ngiyi iri less than this one, so this can include in this one. Iyi ngiyi iri less than this one, this can include in this one. And this is less than this one, this can include in this one. Ibi ntabwo bigoye. Iyi ngiyi tubisobanukirwa tubimenya. Ariko rero aho bizatangirira kumera neza no gusobanukirwa akamaro ka subnetting ni igihe tuzaba dufite wenda bakuvuga ngo dufite /5, cyangwa ngo dufite /22, cyangwa dufite /20. Kubera ko iyi ntabwo iri classful. Ntabwo /20 urabona ko iyi ngiyi ari 255, ntabwo byagukundira uhita usobanukirwa ngo iyi /20 iherereye, kuko /20 nimba okay, ubusanzwe tuzi ko /8 ari nizi ebyiri za mbere, kuko ni imwe yonyine. Kandi bagwa /20 bagwa /20, ni ukuvuga ngo
ni 20 ubaye ufite /8 ni 255 aha ni /20 aha ni /8 aha ni /8 ukahita ubirangiza. Kubera iki? Ni first octet yonyine ukoresha yonyine hano. Ariko iyo baguhaye /20 ni ukuvuga ngo ni /20, sibyo? Urahita ubibona ko hano ni 2 octet kubera ko octet imwe iba ifite 8 bits, kandi 8 plus 8 birahita bibyara 16, sibyo? Ariko ufite 20 means muri iki gice muri inani ya gatatu kandi itarangiye yose, kuko iyo biza kurangira yose yari kuba 16 plus 8 yari kuba 24. Ariko ufite 20 means nimo hagati, means ni ukuvuga ngo means ni mahaga. Urumva ko hano okay naha hakaba ari 255, sibyo? 255.0 iyo biba 24, ariko ni munsi ya 24 means nimo hano hagati tu. So how to discover ni hehe exactly? Turabizi ko ari maha hagati ntirenze. Iyo uza kubirenze yari ko ari 24, ariko kubera ko atari 24 means ntabwo ari classful. So ni hehe mo hano hagati? Aho niyo subnet rero izaza ije gukora akazi ka subnet kanya, kuko ibi ngibi byo biragaragara uhita ubibona n'amaso. So reka rero nongere mbisabire gukora like cyangwa subscribe niba ino video ifite icyo yongeye ku bumenyi. Then nimba hari icyo udasobanukiwe subira inyuma gato video nk'abiri urahita ukacinga up. Bitari ibyo reka turangize iki gice cya gatatu vuba cyane, turongera tubona mu gice cya kane. Murakoze cyane.